kuyisikhathi sokuthi umuntu asondeze umuntu wakhe eduze makuthi khona umuntu wakhe umsondeze awubiza umakhelwane umsondeze eduze ake nixolelana usendele ya SMS othi siyangena manje ku2023 angifuni ukuhamba namagqubu awutshele lo muntu omthanda yebo utshele umuntu omthandayo ukuthi uyamthanda ngothando lukalava usondeza umuntu manje usondeza ama-cricket usondeza iphakade lakho ulibambe uliqamule ulitshela ukuthi ulithanda kangakanani uthembisa izulu nomhlaba sekuyisikhathi-ke manje 4, 3, 2, 1. Happy New Amalobolo ngoba ushaya ngaphakathi #UKhozi FM NYE 2022